Okay, I live ko chang hai. We share tala ya. share back in ano. Kan hu kha Facebook in comment akan to mi pol kha am min chong lo la YouTube te ko cha chong na ken. Oh, Karam ka thila karam thiam tu tan na kam van zo kam van try than to la cho zai da lo ha. the one is last day. Bi zong ni khan share kan bom lo hinu minute pan ni a chan kam van thok chang lai. Share kan bom lo. Facebook akan zo leo mi. Tu sa YouTube akan zo mi sia. Share kan bom lo hinu minute pakhala cho kam thok chang lai. 50 minute pakhat an hi rong te van nga pa hin hu cho hla pakhat rong rong van cho ve thala te So lap khatin. tu tan tu cho hin hu cha sa tu tan tu he cho hla ka thin chiam yam lo e Zuchuk ta ngei lo te. okay okay ka share ka jak ka share ka tila kal tong lo ka te ma copy link
volei chom hun kip in si sian akan zo tu bupi na nanum nam hun chewa damin nanum lai tia zum na ka ngai tu zan zong si sian ning kan don than ha tu zan chu thong kan nak than chaban to pen tu lewa US President Trump ni thim mi President Trump ni arian 20 hoidinga I thim mi na cabinet member anti na e chunha chu tampi tu kha aven thim chang na khanha pol kong nga atu ta na hem bero dinga ka hen kan u Salai Lairamthang kha kaven som le ani Salai Lairamthang chu thaitan na kaven to te alo US politics kong a chun a nai shong la bang he chu I cham han ngei lo bak em lai mi tampi sina media ke pa kalin lai mi tampi US politics kong ro be a hon ro tu se tu jang jong achana ka pe cha tampi kai lom e usu song pa chana ven ka pe than cha tampi kai lom ti mi kha pakhan na ka ven chim ka du la ko na thai kho ko loma cái ko thầy na thai kho nó ma lằng tí lâu à okay this cái thầy nang mã nó lằng lâu okay okay se na lằng malo với ko ven cậu lang nó ta ta lằng ve lâu pi khăn ni cái ven xe mu lâu na lâu se ti amo okay okay se tu zan chu thong kan then che ban to khan se President Trump ni arian 20 hoi president ke thut na avan thut te ka arian 20 hoi dinga khan team I team mi de I ma kha por kha tam pi num chang la khan ha por kong kha tu zana hen tam de kan ro lai la khan ha por team min ha khan a hauda me ta chun na ka minung khete kampong rian 20 ding kan team na tek sidong ate minung ke kan bolong chi mi asia cho bolong chi mi ni a chui ti hoi adu mi team ko kan cha thiam kha I team na ban do khan Trump doni khan arian 20 dinga a tha ti kha I team na la me khi site ka atu Trump ni I team min ha bo ke tam do chuna van thai la amma pum pa jong kha zeda an lo ti jong a chunga khan tam do chu kan lu te lai na ten atu tianga na chot na amo atu tianga hen apong kama I chet ding adu mi na po mi na po na mu diga hen Trump ni hen zaida to I tim mi zaida mi na po I team min ha po ni hoi hen ni hen zaida ke adu ti mi ke na por da khonin te kha kan sham thok na ka ma khazon te khan man kal taw sila xe tâm pi cái đó xí xí nên chung xe chun dạo tu hồi com nên đi lạc chung long lom nạc tâm pi cái này thì cái vấn xin ta cái đó e tu liêu cho chan liêu xí thì xí cha khăn khôi cả media bộ khăn an cái xóm cha khăn tan khó cái vấn zuam chan liêu thì xí cha khăn tâm để vấn xin dòng hay thà thì khăn cái ruộng cha khăn cái mà dòng này chan cái vấn pit khó nạc ta sẽ chan khăn pit tu xí xí nên chung dòng long lom nạc tâm pi cái này thì cái vấn xin ta cái đó le tu na ya ka hen modit hen ka hen pu hos ni avan chim ban tuk khan lien ta chal khen ban tuk taw si late alwan chimi ni last season hete ka si late atu vai khe friends vai khe heiza usi la friend Paul an chui dan khe PSG Paul hete ka si PSG Paul kha zaitluk da athiam min ummo Messi chumo kha Neymar chumo chu kho chun Mbappe chumo kha zo mano athiam min tling cho an kol bo jong kha thiam chumo an defender po jong kha zo naw la Martin Costi bentuk Brazil defend thiam chem thia chumo chun midfield te tha jong zo naw la ke Neymar se Messi se Mbappe se tai sit te nan that ning mo asinan tay na kan chawlo chu European Champion League kha sekoloma la kai chim num zaida si kan ti si chon zaitlokin cabinet an fit zonga hen president here yan an 20 kholo si chon an tarlaka khen boy bai na kum si khan chon ke boy thak ngai la ki abana bia information te na ke anlik ton ko cho ki trust umlo chon cabinet pakhan ni president chonge alung tin lo na umso si achon president e atlam tin lo na kha CNN ama chu silo ma media pakhat ka khan anlink ter te khan FBI sin zong khan zuar ko cho million pakhat ma chu silo atingin man zuar lama kha veya leak awan to ter ma khan an vai ter ko silo whistle blower hite ko silo te athi thupin be phuang tu sina khan an leak ter ko cho kaban tu na khi la ti nu ngai President Donald Trump
avoid khat nak president atun liao khan ma ban tu kharak tam to le FBI chung jong ase se chun an ma hoisan bika FBI director pa kha arak phua ma khaje ruang da arak phua kan TCC achon Russia hawks ti mi Russia ni hin US election intervention atu ko ti mi ruang akhan FBI ni kan andak liktir ruang akhan hoisan bika FBI director pa jong arak phua nak se man hu aje da amrik ti tampi ka chim la tampi ka chim chon sau tuk lai apani na ka veika 5-star general pa kha mai meli ti smo amin kha khaban pal sual si leban ka ngai thiam lo ma kha general pa kha jeruang da phu ti kan second ti lai sorry ma pai khan jeruang da anrem lo kan TCC achon verak se covid liaw akhan China le US kha trade war covid than de waka sorry covid than de wakan trade war me Donald Trump ni khan China ni US accord mi thil pau kha tariff ante 35% tiang kha chu kaiter khatika khan China khan an thin hung ve US ni China ram accord mi thil ve te kha tax ka ngun khoi kha kaiter ve khatika khan ni thua ma khaliaw khan batak te na reng liaw khan zeida achang kan ti si achon atu general 5-star general pani khan zeida atu kan ti si achon China president Xi Jinping ya cabinet riantuan mi ko ka koi ji wan ji pa kha bia chim zeida si betli chim ma betli chim mi cho US ni China kan tuksi si achun a hlan kanin chim na lai ti mi betli ka rak chim ma kha Donald Trump ni thai ma na khan ma general 5-star general pa he khan thai thiam lo na ka achuak e ani hnui Donald Trump tam adi tiang zong kha tha te na chon khau ti lo pakhat mo chut apani na ka John Bolton National Security Advisor arak thim mi se John Bolton he la John Bolton chanan thei ban tu ken ke extreme tak mi se Russia di ban tu North Korea di ban tu he khan lungwa negotiation ti mi dainak sara du lo mi se la khate ka khan Donald Trump ni chon North Korea president jong chon adu Russia jong an si jonga chon China si jonga ani cho chon kha du bak mi se negotiation kha du mi se le North Korea pa chon dinga khan atim tika khan North Korea president Kim Jong Un he ne ton lai zar khan ai du baka Mongolia ra ma choi diam ko khate ka khan Donald Trump ka tin hung to ke Donald Trump in pure arak phan baka khan a fire chon leti khaban tu khan Donald Trump ni hen first time atuan liao hen a cabinet chief of staff jong se chon adang jong phun tam pi karak fire na le ma vial te khachu khe ke ma jong ni khan research ka khatu achok lai lo lete khati khan cabinet thi a thim ne pal sual si an ma cha khan ti nong tuk mi se le chu cha chon tu te ni Donald Trump a thim mi pol he apakhat na ka ama achunga khin te sa nei mi te zumok tlak minung kha 50-50 sin katuak zumok tlak a sip mi kha 50 chon a fit mi kha 50 ti khin ke mani kai hmuhning se le abene bia makuru bion ha ke a feedback mi se ama apian feedback se chomo ama bak president ai chu mi se apian feedback an se a policy zongen ki zegan tilai ai kal nak te asenaen a feed veronga khan makuru bion ha ke atu nangan chia jiwan jite ramdang won ji aban khat nak se khaban tuk ten ha chon atu democrat e president ai chu atu e via Donald Trump ni cabinet avan manthan mi mo Robert Kennedy Jr. Ani chu democrat baken policy zong ai khatlo mi tampi asenain ama zong a fit ve asenain a khan thiam le chu cha chun 50-50 bak ki kapu ning se le a fit mi zong zau na chun ama chunga a lawyer mi na zau na abena bia met kai si chun kum no te se kum som thum le kum ko long se ama he lawyer se Florida le rami se ama kha house oversight committee a chongtel se le ki Donald Trump FBI le Department of Justice ni ken politicize to Biden chawza thung ni khan politicize and to mi velte ki weaponize mo nai nga ji in opposition chunga
FBI mang riang te tama ta zan chuai mi asual na kan hol mi vel te chunga khen met kai ni khen zakhat adir pt tuk khen adir kam oversight committee zonga le atulia department US Attorney General pa Marlik Carlin ka US House committee an auliawi hearing shoshima khan mak met kai ka azad bia he akher laila bia chim kho loading tiang khan met kai ni khan abia ke cross question ke tu kho chon ama rim kha ki je met kai he Donald Trump chung a lawyer bak mi si chu abena bia ani chu adir hun jong ke fek ngai pasal ka tu ala ti mi chu ke be adir hun a fek House Speaker veyan thim leo kan McCarthy sikoloma kha Kevin McCarthy kha voi McCarthy ma kha voi nga bak vo on thak khamo ma khan zai tluk da adir pun fe khanan pula ama la pakhat nu te kha ti bak khanan dir adong na ka chut adu mi chau bak ve House Oversight Committee kharak du Khalioi aho dana duty ke ama house leader na ka team leo kan Donald Trump di bakarak chindu sakoloma si ama Kevin McCarthy ma na khase chindu lo ronga Donald Trump di bakan house leader zarak chinte okay ma pa khase Donald Trump ta zan chuai po zonga khin atam de chu ta zan chuai nak mun tiang avakal abdir kampeng atu le no badir no peng le Donald Trump ni harnak aton liao lungfa nak aton liao hen adir kampeng tu se met kai ke le atu ma adir kam mi kha democrat pol na aswal nak hol ve hoi chuma khe ma adir kam tukan thei ta ka aswal nak hol ve zeitin da aswal nak hol kan TCC achon minor nu kha kho thang nu zong kha khwala tlon PT bantuk chon sek zong atu ati bantuk pung san khan house ni khan investigate andak tu acho an ma democrat pol ni khan asinan atu alwan chami kum hi khan house ka republican ni khan van control than le investigate tu azong han evident ngai hulo le khat ka khan atu arian jong phuak thalo ta chu ek tong thalo atu cho how level he jong republican an lak ta khan ma kha investigation an tu ami kha pezul kho do city lo chun ama jong kha house in a chuak chang la tu chu Attorney General cha khan ve senior indian confirm achun ma kha di ding se land confirm lai ti jong heru zai cha ti achun Donald Trump atei ning he afa tuk tika hen mo senior he ha jong atei pi chi tu president asi tika khan an confirm khola ti mi khru anak lai chu cha achun Donald Trump ni hen ama chunga tet sa nei ding mi zu mok tlak minung he 50% chon afit mi 50% ti khan tu ten cabinet na jo thim na ti mi kha voi khat nak ka ban chim kho mi se lo kai rom si atu cho immigration le kha atu ke avan efyang pa ko changi te immigration le ya ta chun na ka manung pathum avan chong mi cho Stephen Miller ti mi te deputy chief of staff ti mi makha pa pakhat ma cho na pani na ka Tom Homan ti mi te border zar ti mi te border lake ka tlai tu a pani ma chon pathum na cho homeland security athimi Christine Noem ti mi te South Dakota messenger ma governor khate manha kha pathum kha amma he immigration le achon akam ke hroi tu ding chen sele Tom Homan he khoi ka khat pakhat te ka bangai tala mo ani he ke illegal in alut mi po cho achim ninga khan chon public safety cho mi pi cha ke him na ding ti mi le ma cho national security te rampi him na ti kha makha pani kha ke mai kan thak la ti se na ten illegal in US alut mi po cho ke kan hangam ok asalo ti khan nan chan phan te ko la ti deu ka kal pi dan se na ten am mai thlap ding mi cho makha mi pi cha ti no mi le rampi cha ti no mi kha mai thlak ti deu ke sala pakhat te kan vangai tala mo khate ka van sharpa le ma khan ma he ka van ngai di khan kan hal du mi ka cho mahin Stephen Miller ti mi te deputy chief of staff e achian ke zelo achian bak mi ti se ka van hlain ko chun te immigration le chon achian bak mi zala ni he susi was ya tang si te ga ama ni hem policy le po cho azau ding city ka ama he power angai tak mi si te ga
ma cha chun immigration le hi cho an chen bak lai te kha haponi zum se ma de ka zeitin da ke an mu dan city mi de kha maybe the government pia di no kan na ma chan de ban se te lai mo ke kan ban pia to lai te if President Trump gets elected again, are we going to see mass oh na thema cái okay deportations of criminal aliens in our country? I made a promise to President Trump when he comes back, I come back and I will run the biggest deportation operation this country's ever seen. Well, yes, 9 out of 10 of these millions of people are going to be ordered removed. And mark my word, they will be removed. ke ma kha se la atun le thlai kha se ko they will be biết ta bạc removed mo say they will be removed ati te ka ani he atun bia cho tampi ke the law enforcement thang mi se te ma chon obama chen leo zonga khan obama ka deport the illegal pol ke swal de ultimate pol deport and to ha leo zong ama he arak chon mi se ama he ma te ka kan president obama chen leo zonga khan mi arak deport to pass he obama ni rian rakhan mi sa tu cha Trump ni chief ban to khan no ngai tu big tum ka avan pe te ka kan an to tak ko lai ti mi kha zum ma se la mi kong te khan an ro na pe kha la kan chim da la thế Donald Trump ni election campaign liu ti achim ban tu kan te US a lut mi illegal cho vaya mun phia bak kan phia na la ti Donald Trump so a promise keep ati peng ite khi second ti lai biak ai kai kam ban tu kan ka tu lai ati aluan chiami kumli tam khat arak tuan chung zong khan ka tu la ti mi arak tu tak bak tu tak ko van pang ke second ti lai ramri ka chon lai te a chon bak mo chu chun ka tu la ti mi tu adi ti oxe la tu kho lo mi long kha senan tu kha chu ai zuam di le tu ten zong he tu alai ama achimning le bang achun US tuan bia deportation angan big mi silati ka si chumo le atu na ye Tom Hosman avan chimmi zonga khan zeida ti se chun parha chunga pakua cho deport bak an silati kham ati khamo parha chung 10 to 10 parha chung mani pakua ti mi ka cho 99% 90% sa chang ko cho le kasum ninga hin tu ten hi cha rang bak lai ze cha ti achun President Trump atu ten vote anga nak zong he ma kha deportation ru achu ze cha kan ti si achun atu illegal arami chunga hen to criminal atu abal mi that bal mi lai nong bal mi thong thlai thum le som ko le pakwa ma khan chu min list lak kho mi mo min list an lak kho lu mi ke zai tu kun da batam lai chon child trafficking ti mi ngak chia kum ting lau minung ting thum bak an tlaw chu mu US Ramkhel hen khoi kan phak zong theina lau sex man man na chu si lo si le sal bantuk slap man man na chu si lo hard labor amorian and twitter na chu si lo zaida an tu atar na ti mi kha minung ting thuman tlaw ma zong he an traila ti khazum na kanai chon hoi than bi ka atu criminal criminal case arakeni bal changmi minung thong thlai thum hi chu hoi than bi ka ma pol hi chu deportation an tu rim na lai Donald Trump ni ti mi chu election campaign leo zong achim mi chu illegal pakhat ni US citizen pakhat atha bak se chon te dan ti bak ka se an ram zong a deport to ti la lo te dan bak se ka hin te dan an pek lai ma ka tha te promise se le ma hi criminal atu abena bia Venezuela na sia chun zaida achang kan ti si chun 70% bakhe ko crime rate atum ti si chumo la chimdu mi chu Venezuela rong ye ummi Honduras rong ye ummi kengpol he atam de chu US andak lutti kha fyang kau je chatia hi tu Latin America hen tampi criminal crime he tampi atum ti si chumo le tu ten he chu an thang baklai an chien baklai ma long phan chu selo aki atu Donald Trump ni an ti mi chu DV program tiang phan tampi a thi kho men je cha kan ti si achun
DV program khen kum ka ta thong som li rongan lak na e background check pakhat man lo background check pakhat man lo te ka US a huwa mi zongan raklut US ado mi zongan raklut kau background check pakhat man te khan minung tam tu kan lu te adok na ka chon US a chung an ra siang nan kai seloma kan hung le ka nan mu ko kha Hamas pol atat mi pol mo US is siang kai mi US is green card zonga mi citizen zonga se chang mi pol adong nak zeidan tu kan ti si achon US alante na main khang siang na mo sandan pia te pain pau te khan anum te ka khen dan tok ngai chu le US chun du na US khan huat phone le khaban tuk minung pol kha Donald Trump ni ave arak net ve hala chu mo amu tuk na chu tvin khaban tuk ke anget lang mang tik na hen tu ten he chu immigration system he chu kan khan bak la ti mi kha I think mi ska ma ruang achon tu tani avan thim mi border za pol atui abom tu ding pol chon atui ve Department of Homeland Security Secretary thim minute jong kha achian bak mi se ve immigration le ya chu cha chon tu ten he chu an ma pathum ani toila e batak ten an phom na la ti kha chu alang bak le zai ban tuk US ral kap an mang lamo national card ten mang na lamo pang lau ti mi kha chu ai fiang ri lau le ka zum ninga chun her achun national card tiang an pan ti la ti ka zum le tu he camp detaining center tam pi zong he arau hlana an sak la ti ka zum stay keep an sak kho men ka detaining center khan an tai kho mi po na kan chia na la he ti khan van long he khan batak ten deport an tu ko na la rau lo hlana ma kha deport an tu nak ding zong han batak ten ki atu Latin America rampol he Honduras song se Venezuela ti na jong se Guatemala ti ban tu rampol he jong ken batak te irek nak chok te lai chun abe pi big Mexico hen batak te an rek than lai Donald Trump president Silia wa khan vei baken arek ko na chu mu si po ji Mexico ye US import atu ami pol kha akhun kha alet deng bang avan kaiter te khan an chet lo we dong na ka chun negotiate khan hong lut la an president ni khan tha ten ke mani US ramri hi chu Mexico ram ye illegal route ni po ke mani ka control na la te ral kap thong kul thong riat bak kha border khan achi na e khan US khan illegal azong khan rak lut khau ti lo ti khan atwa la tu ten he khaliu nak man khan asang khomen le chu cha chon tu ten he chu mun phia bakena phia na lai ka zum DV program zong athi kho men chun veya her si chun Iran di bantuk mo Iran ti bantuk ke US a huwa mi ram hit ka naw se terrorist an tam de nak ram he veya travel ban te na zong he kho lo tia ti ding se la kho mi se atu na ke veya US boy nak achua chun mo le tu ten he cho first time president Australia naken atu second time he fak de uri lai ma chu cha achon ara ulan January 2020 akan president achang lai president avantuan thali nga khen chun a result he chok thua ma te ko lai sia chon lai mi dau kan van e hu ta ko sele te lai mi pakhat ne Trump ka am vote ka mi immigration ni chon illegal kha anti ko na te illegal ma kan crime ngai mi te khawan to kha anti ko na te hit atu ban to ke an pathum am van rian akhin na te ga hen immigration na chon al batak an nam lai ti kha afyang chang te kan mu chiu se ma te ga lai mi kan si zonga ban to ken Trump avo mi te atu ta tak bal la lo chu ti mi ro na zong se khaw ma chen kam ma kan thi ga lo ti kha ka na te tu ka thong pa te le pa cho lai mi la zonga ke hmuhning lo alut mi te kha kan pa chang ti ka se ma si te ka Trump avo mi po ni hen mi na pathum te Stephen Miller Christine Noem la ma Tom Homan athimina rian athia na te ga hen ani Stephen Miller le Tom Homan na la bang cho senai ni confirm ha mi selo te ka rian khan bak la ni chan ton ko la Christine Noem tu ko cho senai ni confirm cho la ni ka cho confirm selai de kan ro ga ron cho government na ma to mi se governor ton ma selo USC unemployment rate aniam big na khe ama state city kan tha te state ran ko ko cha ar ong ko la ti kha po ni zum se ma city ka
performance te ga lai mi ni Trump about me ni de atu bal men lai lo ti jong se kho mi ma pol ka atu cho min ha pol menung van zau ka to tak lai te ga engai chi nak ding tiang khen kam phan lai mo mo a chen tuk lai te ga khen kam ma li la jong khe a kan thi kho than mo ti mi ma kha be hal nak te kha je pin na ro ve ning se se ma he mi cheu khat via democrat atat mi po jong ni khan tampin chim mi se le an van tu tak than chung ni a hin chun besi van phai le mang song he an ma athin phang mi cha khan a tha lo ngai ti ka ruwa le ve liao jong a khan te atam khat nak liao jong khan dv program jong a tha lan ti la that chu that lem lo chun refugee jong kap hera chun ka phi ka khar la ti ban tuk jong kha tam non arak chim nan adong nak tiang khan phi khar ngai khom lo athum tu kan athum le de dv program jong kha cho veya ma pol jong hi zu cha athat ke background check kho an si lo cha hin terrorist an si si lo jong kan thein ha lo US a huwa mi le do min si jong kan thein ha lo chu cha chun ma pol jong dv program jong hi her lo ti jong ka tampi rak chim le tu ten jong he zeitin avan tu like chu kan ban thei lo asina yen holan bi ga ti nung mi chu crime ka sa ko crime atu mi pol US phung a buar mi pol US ne rule of law mi wial te chungi kan buar swal si achun ma pol ka chu veya ke chu lai mi kan si zonga koram mi kan si zonga khoi karam mi kan si pawa zai kan tilai US ram chunan thei ban to kan upadi pakhat tanga umdi mi kan se upadi chunga hum han kan luat kholo le chu cha chun lai mi kan si zonga abe pi bik mi cho rule of law kha veya kan zul bak haw rule ke abena bia hi ka US citizen asilo mi rule of law abena bia green card an si zonga khan abena bia criminal case na antu asi akhan chun deportation to kho sako chumo ma kha chu atu Donald Trump asilo zonga US ni an nek chang mi upadin sin ha cho le ma kha upadi phang thiam kan deport kha tu khon halai le tu ten hi chu atam khat nak zo rang de ulai asinain atu US illegal alut mi cha khan zai pan pi ta na lo sinain atu Biden chani illegal alut mi cha khan chun ve zegan tilai ki ro chan nak chum tuk lo ra rin thau abe pi bik mi line mi sim mi pau ni US ni phung nei mi traffic law tiang te ko traffic law tiang in abana bia mi point red line na phiat si palik an tlai si achun na background an check chang lai khana break on check e illegal hana si veya an ke tia jong na phak achun ma kha chu deport to kho sa ko lai abe pi mi cho kana rarin big how mi cho US ni an ne mi phung kha kan bur lo khaw le ju cha chun hi kong hi chu van chim ding atun de uri an chim tik tu long kan zeitin da official te an chim nu long kan ma kha zum ding se official an chim lo mi chung pau kha cho zum ding se lo le chu cha chun thin phan tuk ding jong se lo chun ti tuk ding jong se lem lo chun ngam tuk ding jong se lem lo kan ra rin tu kha haw ti mi te kha ka van chim kho mi vel se lo atun de uri chim ding amu ma te sa ro se ton de wa khan from top big long van chim mi cho atu yo Florida Senator Marco Rubio te le Secretary of State Ramthang petlai nak lei I chongwa la tu ding thase ani jong he Senator jong to mi si te ka tampi ni cho zete pawen Senate ni am pass ko la ti khasum se ma si te ka ani he da ton de jong a kan nu jong a kan pu zo tu hung he be kan ro zo kan Marco Rubio ti amin ka chimla ke le ke ama kha ke ama mirang jong te Democrat len si jong ma chun atu Republican Senator en si jong khan Marco Rubio kha chaw poni khan allu khatling a chiona te ma kha chawum ko se la kan ma koram cha khan ban zau taw sila te Marco Rubio he koram cha thlen nak cha zetlon alu kha cho ka thailo na te in ka thai tok jong ka thai tok ani he President Biden si no khan cha ko lama mi se koram cha te koram le ma chun Trump liao jong khan koram cha ko to mi se te ama long si lo jong khan hoi le he toy khan chan ko to le ma si te ka hani je kan koram cha ho chan na kha do ti kha zum se ma si te ka na mai le thai tok pe zetlo kun da ama Secretary of State atun ken kan koram cha hen rian atun kholai ti na zoom mo ma chun je ban tuk pe te nak khida kam hulai ti mi koram kong pakhat nak ma chum patni na ka
ramdang pe klai nak si chang te ani cho diplomacy tang te ka tu lewi rampi boy vale chung boy mi ko nga zeitin da akal pining si ha ti mi makha phun ni khan wangalat tala biaruahnak thabak se nan thai jiao ban to ken makuru bio cho zeikan tila anule pa he Cuba min se te pile pukan ti khama Cuba ra min Florida rak pen min se an ma he case through communist khoi tu case through chani arak thang min si te ka khen Cuba ra ma zai to kan da an tem tur ti mi kha an phil lo mi se ma te he la ani tu hi chu US chuak mi se asena an anule pa pile pu chanin liawa khan chon Cuba arak min rak si te ka ama he mi pem kan ma ban tuk mi pem pakhat ase ve le first generation kan tila cho US chuak mi se le ama he kumsom ngale kum thum long se minau te siri le kai chim du mi cho ama he second tilai chon ki ama he US atu ki intelligent committee zong se chon thlan liawa ki foreign relationship committee zong khen ar ke tel bal mi se le anupat mi se le ama he koram kong zong active zong zal mi se 2010 nu khin batak ten active mi se 2010 khin te active ke thai ba ke ma zong li tha ten ke thai mi se chun ama he communist ram tuluk ti bantuk China ti bantuk Russia tuluk ram le Russia ti bantuk ke a huangai mi se le an chim ton mi chu tuluk le bang he chu batak te reng adu mi se je cha tia US he sipua jin se chun zai politic lai zong Russia chim lo achalan khau tu ding Russia city kha ni chu chim zong zal mi se sorry China city kha chim zong zal mi se le ama azong khizi tin dan out ti si chun China hok ti tiang khena na umi pa se hokis ti tiang khena na umi pa se le ama he China kong a chun ayak sim bak me achian bak mi ra ase ve le rakap chawza ni ana an ting he 2021 ate 2022 chunga khan sakalo ma khan makuru biaw ni hen blinken sing zonga hen achet paruk he tu hrim nenga charak pek le ma cha arak kuat mi chung atial mi cho rakap pol he visa phi bakding chun rakap pol he phaisa an lu chu anak a source tha viar ding ti kha chem chu chon achim miri mi cho Asian pol pangin koram he presia pek ding chu chon lungwa ki official chawza in pom loading chu chon zegan tilai ki koram ai khen kho nak ding atang mi pau kha her ning pom koram ai khen nak ding khen bom ding ti ban tu khen achet peruk kha avaya blankin sena khen charak kwat bal ma chu cha kwat mi te jong chu ke ma jong kai nek le khati khan khalong jong khasela ama kha ki koram kongi lobby tu alvei po achun atang bak mi se le chu cha achun atu tani makuro bio avanitel hi cho khatle kap in atu US ne khatle kama ju khringra ve atuk pi na chumo chuna panhi nak Israel jong chu ama ani atuk pi ko na chu atu Israel ram ani ven nak velte le ke vanral ven nak velte jong chu American ta si chumo chun jukring jong chu atu American riam nam long te chu se ko be pi big mi chu jukring ven nak se tu Israel ram ven nak se khatle ya te khana ve ve chun khatle ya atu koram kong ban si te ka khen mi tampi ni chun koram kong he sai wan samen da ti ruat mi jong khan senain tu ten makuru bia van atel te ka hen nan thei ban to ken US a chun cabinet a chun nan thei ban to ken president vice president apathum nak cho atu ve nangan cheji wan ji chomo ramdang wan ji makuru bia apathum nak bak si cho ve powerful sining he le chu cha chun amani khen ki vulai chung ambassador vial te jong ke tlai tu ding se chun ke ramdang tanjong rian atwan mi vial te jong ke ama kut tang ding si te ka khen abe pi to
le tu ko ramitan zo riantuan mi pol zong khe an ma policy hai khat mi pol ambassador khan te na lai atu minung ke du tha lo si chun a thlen te na lai a thlen non te na lai an ma policy hai kai mi ambassador chong che te lai la khat ka khen zeitin dan kal pi te lai ti mi kha fiang kun kan ban thei te la le tu ten Marco Rubio avan khan mi he Biden chan liao na kan kai cha chun hop ka nei de chang atu ka van thlat thai de ka van thei de te ka khen atu Blinken thak man khen alat tam tu kan Marco Rubio chu koram kong a thei mi chang 2010 rak thei chang chu Marco Rubio ni chun le atu Blinken ta chu chimok lak selo koram kong a khe a sei wan sa lo ning khemo ani chu zu khring lai long te ka se am policy ka ti lai long te se le Marco Rubio chu ka tuan de ka chem ban tu khan communist le detector chawza in a thang mi si ve te ka koram mi pi ni kan tem tur na khe a thei kho tuk ding mi se a thei zong thei ruang khan lobby zong atu na Biden chawza zong khabadak ten pressure rak pe tu se Marco Rubio avan chupina atu thot zong ri lai chun sina e minority leader Mitch McConnell zong cho veya majority leader city lai lo na in ama khe abe pituk midir mun adir ri thiam chu cha chun Marco Rubio selai thut zong selai atu evane Mitch McConnell ri te ka khan ke cha chu ro chan nak tampi ka nei an ma khe atu Donald Trump cabinet zong se chun foreign policy zong khe an ma khe decision chia tu ding se le chu cha chun ke cho kai ru chan na khe koram chung adong bak lo Marco Rubio cha hen koram kong a hen kan lung dong kha se ru chan na ko ti mi te kha ka ban chim kho mi se so la tampi kai lom machana atu rampi da ina atu lewa boy choma mite Ukraine le Russia kong ho za ma Israel kikala Iran Hamas depor kong zonga kan zeben tok policy ka da President Trump I a policy ka ankal pin jasa kolana den de long da rian tuan kholati namhu dan te ka se veya ke cho atu sine ni an van confirm bak hin chun arau thana hin ke cho hoisan bi ka chun Israel tong la ti ka zum Israel tong lai Israel Benjamin Natu Netanyahu se chun anma Israel ramdang bonji pol hen batak te cabinet hen hoisan bi ka Israel kong he an ru theu lai chun apani na ka Ukraine tong theu lai chun Ukraine pin jong hen Russia jong he ke cho tong la ti ka zum je cha tin Trump he kan tuan de kan chimban tu kan tam khat na ka tuan leo jong akhan North Korea president jong aton Putin jong aton Xi Jinping jong aton diplomacy le ahin Biden ta kan ke cho za de ti khin karwa le Marco Rubio he ho thana thak ho men ke ma ka zum ning a chun le ke cho Donald Trump policy kha atam bi cho akal pi ding mi kha si ko cha khan Marco Rubio ni hin Russia jong khidil tu kho men zai ben tuk pung sanin da dilen tu ala ki ben tek chu theu lai dei nak ser kan tipo wa khan chun ki ben tek kha chu haw Ukraine jong ni an du mi 100% kha chu an nga lai lo Russia jong ni an du mi 100% kha chu an nga lo ding kha chu te chia bak mi se le zeitin da Donald Trump ni policy he zeitin da veya ke Marco Rubio ni implement atu alai ti mi he ke ma jong ni ka se wan sa tak mi se le veya Donald Trump ni chun Donald Trump chu kan thei ban tu gen daina adu mi se ra tu ko du mi adu lo mi se Russia le Ukraine an dei kho nak ding a hen lam tam pi hol te lai le zeitin da hol la ti mi kha chu ke ma jong ni kai ngai bak mi se asinan chu sibak lai kha bak sibak lai ti mi kha chu ke ma jong ni ka chim kholo le atu Marco Rubio ni hoisan bi ka ma lak ding mi chu Israel le Ukraine kha selai le koram kong tu kha chu atu de wara te lai le Ukraine Israel le Hamas pol kong si se chun atu China kong he China he batak ten reng te lai China atona asia chun koram kong he aitel shrim te lai le je bantuk bia da akan phur te lai ti mi song he ke chu kai ngai bak mi se le Marco Rubio China chon te ga khen atlon thana hen hi karam dang mi NGG si se chun kan ma tlang chung mi pol o le I vei po jong ni hin batak ten lobby kan tu kho haw ani kha cho ka veya a thei chang mi si cha khen ka khat kan chim mi kha
ke tampi rak he chang le chu cha chun batak ten lobby kan tan how tha te lobby kan zuam si si chun makuru biang phang hin kan rama hin veya chawza adau tu ramtang mi sin ha se pdf sin ha se tu tlang chung mi siam tlai bial te zong ni zai mazat chu bom nak kan hu kho mi se ti mi khi kai chu ro chan nak kan nei le te ma bial khan ka chim kho mi se lo kai lo se chon ka makha konte te makuri ba chatu ne ton da chimman to ka ni cha profit ton afram tong chim profit se na ten Donald Trump I ke loyal kan tla minung ke cho asafon hoilo ma si te ka avatun ai ton ko se lo kom di tam atron kholai te no ma si lo a chen chaw rong ada a phro lo sila ma alama identity song sang ke a chang te la khozai lei de wa da no adi ti atron ko la ti mi le ya ba mana silo wa adi ti atron ko bala lo rong cho Trump he loyalist asilo te ka te a loyal bak mi sala ani cho a fit long a thim ti mi kha se ma kha se le Donald Trump ka luan che mi kumli chong akan experience arak nei tuk be chang tumo la experience arak nei tuk chang riana ka bom rola ti mi jong ni khan tampian rak dau chon arak zu mi na jong ni khan tampi ke jagan telai ama chung akhan thei thiam lo nak rak te ka khan fast time atam khat nak atun kha ama cha jong arak har tuk chang atu ten he cho ama jong experience nei chang ni alung ke jagan telai I fian mi ke aton mi ke arak tam tuk chang le tu ten cabinet athim tik na zong a hen kai ka zum ning a chon tha tin biaru ma san ha lai advisor he zong chon atu e national security advisor a phan mi po zong sen ha se chu chon atu e hoi how chief of staff a thim mi minung na zong sen ha se chon adang theu lai ama zong hal theu na lai chun makuru biao jong mi film pakat si be cha kha ke ka policy chuma tin se chu cha chun ke chu kalpi ning hi se ve tikhin kap ni natlak nak ngei ten tu ten he cho cabinet a team tala ti kha kazum ngai te de cha tia athana e aton mi thil khan tampi ai chon chang le tu ten he cho fa cham atun leo ban tu khan chun thil he achang ti lai lo fa cham atun leo kha chu zai experience nong nei lo politician se lo sipoji tama businessman in politic alu te ka khan tampi ama jong ai chui ai pa na khatam tok chu chun politician po jong ni businessman a si te ka andak play nak jong khatam tuk we te khan ar ke kal di le tu ten he cho businessman khan politician ai cha arak thleng chang tin ka zo le aba chim jong a se tu la chol chang le ke akar han kan zo a cabinet te na avan that ning le avai te tha ka zo te ka khen chun Elon Musk te na Vivek te na advisor bantuk avan team tha chun transitional team te na avan team ning te tha ka zo te ka khen mi ruahnak pek mi zong ke tampi avan chau than kho ti mi khelang le tu ten hi cho atam khat nak bantuk ka ti lai lo atu ten tam hi nak cho atam khat nak experience ni khan a chon pek chang cha khen tampi khan nak ko lai ti mi kha ke ma ka ban pu ning te chu se se chon atu I khoi ga ba pi big in immigration lekha ka trompal ka vene ro ma chon secretary of state ka ba pi mi se ma chon aba pi ba khoi me cha tu lo ram pi dai na bin cha defense secretary ti mi khate defense secretary ti mi le national security advisor ti mi khan le national defense secretary ka ma ka ta sla pit hek sat ti ka athim ti ka thai di ti ze la ni long ka sene ni kan confirmatory cha ha mi se na te ni me no te si te ka Trump he akum khatna lew avoid khatna atun lew khan ro na pe tu pa ni general paul kha ro ke mang de na ti khan an ti te ka general paul ni khan ke am ke ama ai mu na ka te an ka pheu ke te sa phau kan ti ka la te ti khan ai ro cha he na tu ban to kan phit hek sa te makhan na paul general paul kha nan ke te sa ke zekatila alung fa nak lang tar nak ma menote general zong asuri lo mi ma chun ke reng sang pi aton lo mi kha ai thim tia khan khatalai kam ni khan porda ase ma se te ka mi phitek sa the zeitin da mi ai thim mi ka na mu dan te menote se na te khan experience le ya khan chon angai lo tok tia khan ma kha khatalai ni general paul alung fa nak kha maha lang tak nak ruang ai thimi se ti mi mu nak pe pakhat te le zeitin da rian da ton te ka mi hi pa na mu dan de zeitin da
ke rampi valai pi dei na ding cha le US rampi a thon ra khap an thon tha na dinga let lokenda ro chan na ti min mu dan te kha kan chim chi ta la ti tampi khailom Peter headset he nan thei ban tukin Fox News anga khan news Fox News anga khan rian dak tuan mi se le ma he Fox News azau mi pau ni khan nan thei theu lai nazi pasha phong a khen thok so to tuan mi se ama he miza ngai pakhat jong se miza la experience nei lo tu long khase asinain ama he ral kap se ral kap chok pakhat se ve Iraq zonga umbal chun Afghanistan zonga umbal chun kadang zonga hen Israel ti bantuk zonga khen rak kalbal mi se le ama he minaute se ve le tutana hipate Peter Hassad avan thim te ka hen vaya minung tampian zong alaw ter na athana chun Jos the Bill Colin Powell ten har ka thim chomo na ngan vaya ka ko jiwan ji chun Donald Rumsfeld ten handak se chun hauke ten handak se chomo le asinain Biden ni ka ko jiwan ji pa thim mi Austin ka van zau taw si la Austin zong he a feedback kai cho feed lo ti baka ro ko Biden defense ministry ba kha van tok lo zaidang chum ri se mo zarti chung bak do azo president bak do report pek lo chu President Biden zong ni azot le emergency phan lo zong lo thei lo chu Malia wa khan Russia ma China he tu si le jitin da kan he nga mo bol kan an mol bak phong ha cho la kai chin du mi chu Biden pan di kan arian phu ding se Austin ka lai phok lem lo chu mo kai chin du mi chu ani tluk cheu ko chu Biden zong ni emergency phak thele oma zong ni Biden ka emergency ka phane ti report pek nak zong lo chu mo le khatluk khanan rak se le kai chu Peter Hassett he zaidang chu midang he khan chun compare ka tu angam na lo Colin Powell te ban tuk tha khan chun mo asinan atu John Austin na khan chun ke cha fit de thim la ti ka kazu mi se ko minau te se ama azong ra kap arak tuan bal mi se azai mozat experience anai mi se chun ama journalist si te ka ken vulai chung international level zong a khen paza se le chu cha chun angai te chun ka koi jiwan jin ha khin chun atu chief of staff te na khan be de tuk chumo le abepi mi chu national security advisor te na ke andak bepi khun ma khin president kin decision ke chia mi se le kha decision antu ami tu kha ka koji wan jini khan ke zek implement ana he tu ami kha si te ka khan defense ministry abepi chu bepi tu ko we ra na tho achun bepi tu ko bepi lo mi chu selo asina belten ton de kan chim bantuk khan 50 cho ama chunga ke tesa nei mi 50 kha cho fit mi karak ti chang kamo chu cha chun Peter Hassett he pakhat na ka ama jong le control ko ding mi minung se chun ama hi minau se mi vek fak tha se journalism jong si te ka khen vulai chu international ke affair jong ke tampi thei mi se chun ama jong chu ra kap rak si te ka khen ra kap sining kha zai mozat chu a thei cha khen ke chu azangai ko ti garwa chuti lo ma me fit lo bak ka se lo journalist thate tuan khomi pa pakas international affair thei bak mi se ama jong ra kap rak tuan bal mi se chu cha chun minau te se pon alak mi se pon tika khen ke cho thanga ke Biden I team mi John Austin tak chun ke cha fit de ti ke ru ko se sa sia chon kan chan khe ap kan tet ngai chang cha kan rang da kan ven ko lai atu ma kha ba pi bak me so ba khas mi attorney general ka say US ate le US attorney general cha med case ka Florida ka team ti se ma si ti ka ani la mi cha tampini senate confirm floor apat la mana ken committee man ken unconfirmed lo ti kha zup mi se le congress ong tu na le chairman of Kevin McCarthy thak na wa khan ama kha mi be pi bak city congress ong ken ama democrat chimla ama republican pa pilila man khral tam to isel ke ti kha ro city ka ma kana ten Trump ni ama pai thin na cho Trump i president ton le wa alung fa mi na cho general poll le US Cup boy poll le ke phong ke attorney general bok along fa big min ha si te ka ma position pani he tu
met ke zong he ma khan ha pol lung pha rong ama kha a thim ti khan zum nak kha se ve chem de ga te ama he a phas ke attorney general kha attorney kha tha lo senai confirmation kha ong lo ti kha zum se le ma kha ma hi ai thim mi kha atoi fen na ten te na hmuhning la mi tampin an chim mi attorney general atlan irak to mi na pol alung fa nak ma chon law in het za an choi mi te pol alung fa tuk rong hi ama I adir kam peng mi pa ma kha pa khai thim ti mi ma chon ama abom tu ri la zong khan New York ki taza zong kai na ke asini kha abom tu khan a thim ti kha tu ni zong khan avan thim chap te khan te ma kha mi tong te na mu dan te kha ba chim ta ba se katam pi ka lo se nan thai ban tu gen US Attorney General so Department of Justice te department ni rian rian atuan mi employee thong li reng lo thong li reng lo employee te a control tu ding minung kise le atu Biden chawza chani Donald Trump tazan choi mi te se chon asual nak an call mi te jong se chon atu FBI ni he chatia Donald Trump asual nak evident poll an hol mi an thlai mi an beijong te he an ma Department of Justice ni an tlai mi se ma Department of Justice I alubik atuan tu ding mi chu Attorney General khasile atuna Donald Trump ni nominate avan tu mi chu atu met kai kan ti mi kha kan ban chim mi kha se ama he Florida thiam se le tu tani Trump cabinet a hen Florida hen ban tam ngai le te Florida le minung cha chun tha thong ngai se le sim ban tu kan Attorney General cho very powerful se ale ke ma zong ni karak ru ami cho ma hi department how da chia te nga ti kha karak ru ba mi se le tu Biden ni Attorney General cho nan thai ban tu kan merit color se cho mo merit color ni khan zai tu kan da Donald Trump so na ka hol la zai tu kan da FBI pan da le Donald Trump atu ta zan choi mi phun som ko le phun ni te na ta zan choi kho mi chun khoi ka te a zong ada kan chu pi la ti tiang te na hitorial mi FBI Paul mangin classified document te Paul da an tu aning lan veining vial te atu ta zan choi mi vial te zong khe ngai te chun US tuan bia hen umbal lo ma ban tu president arak tuan bal mi tu ataw le sar sat le nam ne le ta za choi he US tuan bia umbal lo ma he Biden le Harris chawza ni Donald Trump chung an tu ami sele ma he cho ahum pan ni khen US mi pi tam deu ni chun ma he chon lungtling bak lo le tu ten Donald Trump mi tai nak amu mi zong he ke apakhat nak a chun Donald Trump an tu taw ning he US mi pi khe ni khen an pu kho ngai te karwa je chati an ma he a chawza pakhat ni opposition chunga khe ama chawza institution pakhat mangin ke veya weaponize riamnam mangin an tu ram mi se chun Donald Trump kha thongjong thak asi kholoma sile bankruptcy to chu silo sile anun nak tiang jong walak ko heti ban tuk tiang jong khe keicho achung le sining he zakhat kan theina lawin ma ke Donald Trump huwa tu zong he FBI tampin chon ma Department of Justice zong hen tampin ti khe afiang le achauza institution pakhat ni ba ban tuk thila tu atika khen mai le cha US tuan bia cha zongan thil thalo chuak ding mi siti akharwa le an ma Democrat po zong an ti big mi cho Donald Trump ni hen Department of Justice hen Attorney General hoda athim lai ti mi an ti bak mi so le met kai avan thim te kan achel bakan chet lo zeruang da beket athim mi zong cho pakhat naka Donald Trump jo chunga zumok tlak azum bak mi minung sa kaw Donald Trump ni lema pa te Democrat ti chun meka star anti meka mo meka via a Starbucks city so ma tu met kai he Donald Trump zong ne ai bauchan bechai zong a phak po zong a khen ma he tu le adir kap tu zong za se met kai he le met kai ni hin zeitin da FBI chung zong se chun atui secret service chung zong se zeban tukin da kherkhaina atu ala ye zeitin da achung akhup thala le di lamo ma vialte a hopo ne ngai chiao mi se mai le ma bantuk RC chon FBI pan he sho phun dang ne athari sarding ti bantuk tiang zong ke
mani chin min chang tu news cheu ka da chun le khatiang khanan le medket he paza pakhat se ve lawyer pakhat se chun ama he jd se law and doctor nga mi se chu cha chun mi se so se lo le atui Anthony General Merrick Garland testify house atu ami na ke wangai ban oloje tu kunda metke ini ken cross question atu ala je tu kunda abia cross question atu khole avei mi khitam pinan fu lai ma cha ken democrat po ni anti ngai mi se le ama he Donald Trump chung a hen zoom ok tak te anun ruang a ken Donald Trump ni ken Attorney General aban khat mi se le democrat cha chun thin phang bak se ko tu ten he cho a thayin Donald Trump chungi hiban tu Donald Trump taza chui mi pol tia tu chi pol sen ha se chun FBI pol Donald Trump sualna akol mi ma pol cha han chun thin phan dai lo bak ke se le tu tani me ke thim mi cha chun Trump cha baka chun the right person bak se asinaen Trump huwa tu na cha chun ti nung bak se le tu tani cho FBI chung se chun secret service chung zok a hen ten sin ji bakhe tu an halai ti ka zum ko le bet ke hi chu Trump cha chun I team fu bak senain sine ya hen democrat chu zakhat bak an tang lai khaman zuam lai chun republican chung a hen an som kho mi zai mazan ma mo asenain baya an confirm na ti hi ke chu ka zum deu zai cha ti chun Trump bia el ding kha chu sine pol ane tu ten he chu ane tip lai ti karot lo zai cha ti achun ama thong sine jong te ina kan chau cho le tu ten he chu an confirm lai e democrat cha achun thin phan dai lo security mi ka chim kho be ban se na tampi kai lo si chun tampi ka lom kan ton de ui kan ro leo zong kan nazi pakhat chung kha kan chan kha kan chimmi si de tu hi pakhat leng se chang e adong na ka te mini pakhat chung songa te a thimmi na chong a cabinet tampi ka kal chan ka ngai ti le chana ta ba pi chammi immigration lai ma chon secretary of state ti te ma chon ram nang pe thlai na defense secretary ti le ma cha tu i attorney general kha tam de chu kan chan kam van zau kho cha khan atling ngai te ka ro e a thimmi na chunga a ho hida nadu big mi si pakhat na ma chon a ho hida ani hi cho a poi ngai ti mi ke na lung kin lo mi te ve mo ti mi te kha a team mi chunga hente ke cho 90% from ke chu ka ban du ngai ve hi chungi a team mi la ke ka lung tung kling chan mi chuma kuru bio se chon atui kam ban chim mi ka ko ji won ji team mi Peter Heset kha ve a team mi la ka hin chon tlom palte ka tha ka dau mi chu se asinain minong te si cha hen ma jong cho ki republican he afit min rak tam tu an tam ngai cho an tam ngai te ai ti ban team ti khan chon minong afit min rak tam tu asinain tu tiang team mi han chon 90% hi chu ke chu kai long pui ngai te le ke atu border lai zong a se chon atui chief of staff I team mi te na zong se chon atui homeland department I team mi te na zong he ke chu long tling ngai an kum zong he minong te ten se na chu kum som thum le kum kwa kum som li le kum hi long ten se tar kha chu minong pati tu pathum te long tak kan se dang chu minong long ten se chu mo le tu Elon Musk le ve zong chu Elon Musk zong chu kum som nga le kum tum se chu chun atu vivek kha kum som thum le kum kwa se ko lo mu chu kum som thum le kum kwa long se chu le vivek na chu ban tok la feedback ve chu mo Harvard le zel te na e siang thabik pati ba ke degree nga mi pakhat si ve te ka ken an rianan ban tuan ding mi ke chu hu lai kai nge bak a thain Elon Musk le vivek e rianan ban tuan ding mi ke chu zo ka du ngai zai cha ti a chu atu kha rian zong he tia kan rian kha am ban thla la man lo in nan tron zar kha ta nai som ret an ti ko ta chuban to rian cha da aban cha ti a chun atu zuet chawza ke bureaucrat pol ni khen an ke akuma aza deng ba ke nan control chang cho le kvial te chong ke chu an rem hau ko ti akruwa zai cha ti a chun
atau za rian tuan he an la kha zong tam an benefit zong a tha cho asinan chawza rian hi tlang rian bantuk rak tuan mi zong khen rak tam tuk we chu mo zu ra hen chun budget te tha zong khe an khol tlon na ka khen chan chan a khen chun zuet pol an khol tlon na ke phaisan man mi le an receive an pia mi pol khe kapu nak te ve chu ma te na khe a her lo ni budget an man mi ka rak tam tuk chu la tu ni zan ti ni zong a khan ka về Fox News ban tial mi khanan pu ko lai zong te pol zong le về chizo te na research an tu ana ke Russia te na an bob mi mo ti ban tu chun a her lawi phaisa an tu mi direct queen te na kholan tlon nak te na chawza ni phaisa man mi mo chun President Biden ni Ireland ram voi khatte avatlon nak 4 million te na adi mi ki ban tu vial te ke cho Elon Musk le Vivek ni hin tampi ke save an tu khola ti ke zoom la thayin Elon Musk ne 2 trillion ka save khola ti mi rim he ke ve ke cho a chawza cha hin tampi ban that tem te na la e a chawza ni hin rampi phaisa tax kan pek mi chung hin te tampian save kho si chun a thek pe tu kan cha zong hin pai le khen ro chan na zai cha kan ti si chun American he ke leiba tam tu kan nei chin lang chu mu 35 trillion kan nei chang cho le US population he kai phone chu mu asinan social security kha akar velo si akhan chun zegan tilai pai le chun leiba tam tuk si chun zu chawza pi jong ka bankruptcy se khau cho chu cha chun leiba jong ke cham kho ve hau cho le I belen how abenabia a lu big budget 6.7 trillion fan tu mo sinan chawza sin lu than mi chu 4 trillion le tom pa long si chu le 2 trillion ba khit o hlein pan mi si chu mo le khaban duk te na ban tu ka khen US lei bai cham how an cham lo si chu hi tu kum som thoma chun chawza pi ben si chok ko mi si ko le ran phang le tu ten hi chu mi pi ni tax kan pek mi hi kan pek leng mang le kan pek ning hi kan pek mi zong he man nei ten chawza rian tuan in phang ve na si ti ka du ngai le tu ten hi chu Trump cabinet poll hi chu veya ke chu atam deu chu mi thar zong an se chun a cheu khat chu ka chem ban tu khan experience nei cha zong an le thain Elon Musk le Vivek le Marco Rubio mana pathum rian an tuan ding mi hi kai nge big mi city mi te kha chinta ka du ka lo pu song pa kan som chan pa wa na rakatal pi tam to kai lom tu cho to mai lai zonga za si na kan zo tu zong tu he to na ka nang ngol ti tu phai kha ko na ten song pa chu kan chon pa lo ma lai a chel a help ning po khan ka hem ro na kan dak ngai than lai la tu zan tu cho ton dewa khan na ji pakhat karak ti la nai pakhala cheu ko thut pi tu he pakhat ka ti la pakhala mini pa sha tling de hoi chang e hi nuwa chon pakhat ka ti chon pakhat chunga di kho kai zom lai azai si zonga kan som champo na ka talpi cha tam to kalom tim te kha wan chim ka du si se na kan zo tu pi na zong na kan talpi cha kan lom ma chu ma thlom pa zonga ka kin bro na kan ye ri te la ye ra kan talpi thanu ti mi zong kha som chi kan du na osung so pa kalom to te ka lom tuk ve kan zau tu ram chung ram leng una hoi kom vial te nan chunga kan tampilom na kan nei kan chim kan rel pa sol mi se chon kan ngai thiam lo kan ma san chai lo si ko ti mi tu ka ro zia kan thiam ti ka ban chim ta ka du chan tha kan nei si si chon pai le jong kan tong than te tha lai nan za ten chun tha mang tha cheu